Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe heɓɓoɓe chaine men Pulaar Arab, on calminama on jorama on ñaganama moƴƴere. aɗa weeti ngol woni lawol maga ɗingol e yebde bindal amen batta abonné chaine he nde enne sa yi cohlu ɗum mbaɗa ɗum partage ko noon sego jiɗɗo janngude ene wawi jokkodirde numéro amen WhatsApp e ñawɗo no. hande garten ko faati e zakatul fitr, askal mudde hoore ina wonni Eidul الفطر ولا أحكام العيد. عيد الفطر عيد الأضحى كلا ونجول دي كورك يجول دي تاسكي. والخلاصة أنه يجوز إخراج صدقة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين. أنام ربي كناد إن دقي يلتين دي أسكال مدهور كو أدي جول دي كورك wadde wonde ñalawma goto walla balɗe ɗiɗi. kono wi wala yajuzu akthar min dhalik alal mu'tamad, kono ko ɓuri ɗum hewde wi ɗum dagaki e ko tuqna e madhhab imam Malik. kono ne wi wayundabu ina yiɗa ikhrajuha yaltinde askal ngal ba'da fajr yawm al-eid, caggal fajre ñalawma julde o. kono wa yahrumu in harmi تأخيرها تردين دلم عن يوم العيد كاغا نيرم جول ندارم يوت سبو ساتو تريدم كأدي جولال ندين دانيتا أسكال مدهوري كونا ساتو تريدم تشغل جولال نغال ندين دانياتم كسدقا ete askal mudhori ina jogi nafoore muɗum den ganduɗa ko hen tan mbaɗa ɗum dañde. nafoore askal mudde hoore gow ina laɓɓina korɗo o e geɗe bonɗe ɗe o haalanno sanga nde o hoorannode, bakkatuji ɗi o waɗanno sanga nde o hoorannode, geɗe haalluji bonɗi walla cufɗi walla haalluji karmuɗi. joni noon so yaltini askal mudde hoore ngol ina addanamo laɓɓinede e ɗen ɗon geɗe. kadi yanti hen askal mudde hoore ko ɗum ñamri miskineɓe ganduɗa on ɗon ñalawma annabi o ene yemiri ene farli yimɓe yaltin askal mudde hoore ngam yonde ga ɓe ganduɗa ko jogaki ko mbawi wurde on ɗon ñalawma daña ko gurdi taw jahata ene ñaagoyo jahata ene jeliyo. o ñalawma ko ñalawma weltare hay goto fotani sohlidde ko ñaami ha ene yaha ina ñaagoyo ɗum banggueji goɗɗi. ɗum waɗi ɗum farla yimɓe fof daña ko ñaami on ñalawma, foti ko gala o walla ko basɗo o. walakin la tasqut bi mudiyi dhalika al yawm, kono noon askal ngal fatatako e yawtude ñalawma o, bal tabqa fi zimmatihi abadan hatta yukhrija. ɓata aɗa wawi a yaltinta ɗum, aɗa wawi yaltinde askal mudde hoore a yaltinta ɗum hay sinno ñalawma yawti taw ka jojjuɗe walla won gaɗo ɗo gonɗa ka poɗɗo yaltinde. talama kana ghaniyan waqtu wujubiha, ɗonke ɗo ganduɗa sanga nde o askal ngal yontunode omo jogino ko yaltiniri ɗum tellatakom hande o yaltina ɗum fof. o wi fa tahsulu annahu li waqti ikhrajiha thalathatu awqat, wadde nden en pamat wonde yaltinde askal mudde hoore ene waɗi waktuji tati, ene waɗi sangaji tati ɗi ganduɗa ko jaltinteɗi. ine sanga mo ganduɗa ko aljawazu, sanga dagiɗo yaltinde, wa huwa ikhrajuha qabla al eid bi yawmin aw yawmayn, ko yaltinde askal mudde hoore ngal ko adi ñalawma walla ñalawmaji ɗiɗi julde korka, ko adi julde korka ñalawmaji ɗiɗi walla ñalawma goto, ɗum ina dagui. on woni waktu gadiɗo. waktu ɗimmijo ko waqtul wujubi wal adai, ko waktu mo ganduɗa ko nden waɗɗi yaltinde, ko nden waɗɗi yaltinde, kadi sa yaltini ɗum nden wiyete ka a tottiri, wiyete ka a yooɓi. nden no tottirte koko waɗa e waktu, yoɓete noon ko waɗa caggal waktu. ɗum waɗi waktu ɗimmijo wa huwa min ghurubi shamsi akhir yawmi min ramadan, ko mutal nangue
e ñalawma cakkitiiɗo e lewru korko ndu. ɗum noon ko ila khuruji nnasi lil musalla ɗon ha yimɓe ngona e yaade kumbirgal. ɗon ina dagi yaltinde askal muddo hoore ballu dagaki ni waɗɗi aywa force ɗon poɗɗa yaltinde. kono noon ina woodi waktu battuɗo tataɓijo waktu qada'iha waktu joɓugol jaltingol askal muddo hoore wa huwa ba'du salatil eid caggal nden juulu ngu yawti caggal ni fumba hay ɓe garti ngan sanga kam sa tottiri askal muddo hoore ka joɓɗo sabu ka ponnoɗo wadde ɗum ko adi kono wala tasqut bi mudiyi waktuha hankanti waɗɗitta ko neɗɗo sabune tan hankanti yimɓe juuli garti walla ñalawma yawti. wa ta'khiruha an yawmi al-eid duna uzrin yu'athiru sahiba aw yu'tharu sahibuha alayhi. o wi si tawi joomum neɓni yaltinde ga askal muddo hoore ngal joomum ina battina hen ina daña hen bakkutoji kama qarrara zalik jama'atu min ahli al-ilm hono ganduɗa dentale anduɓe ɗirli ɗum li annaha ibadatun wal ibadatu yajibu ada'uha fi waqtin inda al-istita'a sabu kañum ko ɗum dewal Allah noon waɗɗi ko wadde sanga nde mbawɗa nde a fotani neɓnude ɗum gacca ɗum ka waktu muɗum. al makanu alladhi tukhraju fihi o wi nokku mo ganduɗa askal muddo hoore ina yaltine ɗum o wi innahu yajibu ala sa'imi an yukhrija zakatahu fil baladi ina waɗɗi e korɗo nde yaltinta askal muddo hoore fil baladi wal makani alladhi sama fihi e leydi walla nokku mo o hoori o wi wala yajuzu naqluha ila ghayrihi waɗɗaki egginde askal ngal fewde nokkuji goɗɗi illa idan adama mustahiqiha fi makani iqamati sona taw ɗo woni ɗo ala hen kata jinɗo askal muddo hoore walla ala hen mo andi kata jinɗo askal muddo hoore. aywa ala hadhihi al mas'ala يقول الحافظ ابن عبد البر المالكي ويستحب للمسافر إخراجها في المكان الذي هو فيه ويكي أولا مسألة ابن البر حالة وند إن جدنا لنير نيلتن تدم إنك وني عن نفسه يلتن دم هورمك وعن إيالي بسمك فإن أخرجها أهله عنه أجزأه ويسيم بمكن يلتن نيم دم كدي نيم. ويجوز للمرأة أن تدفع زكاة الفطر عنها إلى زوجها إن تجني دب إتدي أسكال مدهورة تطلب جمجل مولم إذا كان فقيرا تي جمجل لوك باشد كنون ولا يجوز ذلك له ويدوم نون دغناك جمجل مك جمجل لو دغناك دوم توت إتدي أسكال تطلب جمسورمو ولو كانت فقيرة حيث نوني جمسورو كباشد كتاجي لأنها تلزمه نفقتها سبب نفقة دبو ودي كي غوركو ودن كلمة غندا نفق مو كما ودي دغاكي دوكالوم أسكا أيوة سبوي مصرف الزكاة أي هول بين تتي أسكا أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية إنما الصدقات للفقراء أي بنجاتر جنتا بآية قالوا إنما الصدقات للفقراء والمساكين هاي إتي بيد أنجاتر تتري وني واسب بي مسكين بي بغندا كو لغتا بهم بي بغندا بيدو كو wonete ɓe naɓe l'islam goɓɓo yani wala ɓe ganduɗa ɓeɗo monike e lawol ɓeɗo nokkede aska wal fuqara hum awla al asnaf biha o wi wasɓe ɓe noon ɓen ɓuuri hen handude lima taqaddama fil hadith hono no ɗum ardi hadith woni o wi farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakat al fitri tuhratan lis-sa'imi min al-laghwi war-rafath o wi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam farli askal muddo hoore ngam ɗum wona laɓɓinirgol korɗo o ɗum wona kadi ñamde wonande miskineɓe
ولما رواه البيهقي والدار القطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال اغنوهم في هذا اليوم. ɗum ko ganduɗa imam bayhaqi daru qutni kabri ɗum ga ibnu umar wali allah woni e maɓɓe ɓe mbi wonde nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam farli asgal muddo hoore o wi janeɓe ga ñagade e oɗo ñalawma. won riwaya goɗɗo biit agnuhum an tawafi hada al yawm ga wangade galleji eɓe darta eɓe ñaami e oɗo ñalawma. wallahu a'lam wallahu a'la wa a'lam wa huwa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. allah woni gandu. al khulasa wadde se dabbikino tan mbiyen inna zakat al fitr fardun azkar muddo hoore ko ɗum farilla ko tagi ko ɗum farilla sabu saɗa wawi sa waɗi ɗum a dañat baraji sa waɗani ɗum noon daña bakka. faradahu rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam farli ɗum. tajibu ala kulli muslimin ina waɗɗi noon e kala julɗo kana mawjudan wa hayyan waqta wujubiha e kala julɗo mo ganduɗa ina wodno omo wurno sanga waktu baɗɗugol nde ay alladi huwa ghurubu shams on waktu mo goni baɗɗugol mudgol nangue. ko tagi o wi kana mawjudan wa hayyan mana firti so tawi neɗɗo sankima caggal nde nangue muti e ñalawma cakkitiɗe e lewru korko on ɗon askal muddo hoore ina waɗɗo ɗum hay sono ko mayɗo kono ina waɗɗo walla neɗɗo mo ganduɗa cukalel jibina ko caggal nde nangue ngue muti e ñalawma cakkitiɗe e julde korko on nen ina yaltinane askal muddo hoore. aywa o yi fa tajibu ala shakhs wa man talzumuhu nafaqatuhu shar'an wadde ina waɗɗe e neɗɗo e kala mo ganduɗa nafaka mum ko yima waɗɗi kazawjati wal awladi aw zukur ko wayno joom suudu ma walla ko wayno sukaɓe ma worɓe e rewɓe kala ilal bulugh haɗa ɓe kilfe wal banat noon ila azwajihin sey ko sukaɓe rewɓe ɓe sey ndesama hankkandi ko worɓe mumen jogonto ɗumen askal mumen wal abawayni al faqirain tawa kadi jinnaɓe ɓe ganduɗa ko wasɓe jinnaɓe ma sey ngala ko jaltinir ka an yaltinanto ɗumen. wa miqdaruha noon sa'un min ghalibi quti ahli al balad ko ɗum muddo fodde tan wala ɗum yaltinirte ko ɓuuri hewde e yimɓe leydi ndi ko ina kutoro. aywa wa huwa arba'atu amdad bi muddi rajul al mu'tadil ko ɗum muddoje 4 mo ganduɗa ko gorko podɗo saɗa waɗa ɗum qiyas tan e banggue kilo wonata ko 2 kilo 500 woni ko kilo ɗiɗi e libar. wa ajaza jama'atu min ahli al ilm ikhrajuhu qimataha nuqudan e won dental noon anduɓe kawri dagade yaltinde askal e qima muɗum sey ko ma jaltintoɗa a foti yaltinde kiloji 2 e libar joni a qisoto an sanno aɗa sodanno kiloji 2 e libar no foti codirta ɗum qisoɗa ɗum e kalis jaltina kalis poɗɗo noon tottira askal. wa hadha noon huwa al ghalib ala ahli zamanina o ɗum ɓuuri hewde hande e zamanu men o saabu hande julde korko nelaɗo sa ƴi o farli askal muddo hoore ko gam ha yimɓe ɓe daña ko ñaami e on ɗon ñalawma. kono noon est ce que sa itti maaro walla gawri a totti ɗum neɗɗo e julde est ce que mo ñam maaro kon ɗon walla gawri ndin ɗon e on ɗon ñalawma julde ala hande ɓuuri wawde hutorede ko kalis sa totti neɗɗo sanno joguiɗo maaro totti ɗum kalis ɗum ɓurata hewde nafoore e totta ɗum maaro. sa totti ɗum kalis somo joguino gertogal mo waɗa feere o sooda hen soble walla pomme de terre walla nebam. ay kono sa totti ɗum maaro noon sa rentaki ko ngannum wonan tan walla mofta tan ha sago ɗo ndo sohli ɗum kala. aywa ɗum waɗi o wi
wa hadha won yaltinde kalis nde huwa al-ghalib kanyum ɓuri jalɗade ala ahli zamanina mura'atun li masalihi nas ngam aynikinade maslahaji yimɓe ɓe hande maslahaji yimɓe ɓe sanno ko nden kam ene wiyeteno julde defeteno ko maaro aywa kono hande kam ene famɗi nokku mo jahata tawa toon julde yimɓe ene defa maaro wadde tahqiqan lil maslahati al marjuwa minha shar'an wallahu a'lam wadde ɗum noon yaltinde kalis nde ɓuri ngam maslaha jortaɗo ɓura wonde ballal wonande totteɓe wallahu a'lam Allah woni gandu aywa qala al imam ibnu ashir radiyallahu anhu imam ibnu ashir يولي على وانا مكنوية فطر ساء وتجب عن مسلم ومن برزقه طلب من مسلم بجل عيش القوم لتغنى هرا مسلما في اليوم فصل زكاة الفطر أيوة ليس فصل بل فصل زكاة الفطر دمل أسكى المدهور كدم مد النبي صلى الله عليه وسلم ina waɗɗi noon ga kala julɗo e kala mo ganduɗa nafeko muɗum arsugo muɗum kayma waɗɗi e julɓe ɓe yaltinte noon ko ɓuri hewde hutorede e yimɓe ɓe ko ɓuri wawde hutorade ko ɗum ko pour holɗum ngam yonde yimɓe ɓe e on ɗon ñalawma yonde julɗo basɗo e on ɗon ñalawma wasa ñagoyade wallahu a'la wa a'lam وهو ولي التوفيق والسداد فما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه ɗo iɓe kala hen kadi ko ngakki ko ɗamen ɗo iɓe ayo Allah woni kisɗo e nelaɗo mum o sallallahu alayhi wa sallam ayo garen e ahkam Eidul Fitri ñawoje julde korko أحكام عيد الفطر ما يندب في ليلة العيد ويومه بدر دين هول كوي يدا جام جولد كم إنيالو ممكن إن هناك جملة من الأحكام والسنن والآداب المتعلقة بالعيد وإن ودي جد كيود ɗe ganduɗa faade ko e ñawoje e sunnaji e neediji jowitiɗi e julde yanbaghi lil muslimi an yura'iyaha wa yahrus alayha ina hanani julɗo nde ayninto ɗum kadi rerɗa hen wa kulluha tantaliqu min al maqasid wal ghayat allati shuri'at li ajliha al a'yad fi l islam ɗen gueɗe foof noon giwi tan mbanjata tan ko ɗum shar'ina holko addani ɗum shar'inede e l'islam holko addani ayo ene waɗi pandale panditade e farlede walla e sunninede julɗele e nder l'islam ɗen foof noon wala takhruju an da'irati ta'abbudillahi rabbil alamin foof yaltata noon ka rewde Allah في كل وقت وحين إكلي وقت إكلي ساعة فمن هذه الأحكام ما يلي إن جاء ديدو نياوج دين حال دوكو إن جاء هن حرمة الصوم يوم العيد كرمغول حورد نيالوم جولد إن حرم حورد لما ثبت عن عمر رضي الله عنه sabu ko ɗum ko tabiti e ga Umar yeweli Allah woni makko annahu salla qabla al khutba o juuli ko adine o khutbinta thumma khataba an-nas caggal ɗum o woni yewtande yimɓe ɓe fa qala o wi ya ayyuha an-nas inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad nahakum an siyami hadhayni al-'iidayni amma ahaduhuma فيوم فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون نسككم وانا يوتن دبوي اوهي من جول نلاد صلى الله عليه وسلم حدي on horde ɗeɗo
julɗeele ɗiɗi. Heen njuulu gootu ko ñalawma julde koorka, ñalawma mbo taƴƴon caggal lewru koorka. Njuulu ngongu ngu ko ñalawma nde ñaamaton layyaaji mon. Ɗiɗo ñalɗi ɗiɗi ne harmi horti. Rawahul Bukhari. Ene jeeya kadi e ñaawooji sunnaaji julde ihya'u laylatayil iidi, wurtinde jammaaji ɗiɗi julde ɗe, woni jamma julde koorka e jamma julde taske. Wurtinirde ɗum bi ta'atillahi ta'ala, e rewirde ɗum Allah, ay bil ibadati min dhikrin wa salatin wa tilawati Qur'an, jangtaade Allah e julde e jangude Qur'an, wa takbirin wa tasbihin wa istighfar, e habbirde subhinde imsinaade. Wa yahsulu dhalika bi thuluth al akhiri min al layl, ɗum fof noon si waawama waɗeede e jamma feccere jamma sakkitinde ɓuri. Wal awla noon ihya'ul layli kullah, ko ɓuri hande noon ko wurtinde jamma o kanko fof, gila e fuɗɗorde haa e wortorde. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, sabu annabi o sallallahu alayhi wa sallam wi: man ahya laylatal fitri wa laylatal adha muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Ñalawma mo ɓerɗe maayata, kanko on ñalawma ɓernde makko maayata, saabunu wurtingol jammugol o wurtingol e jammaaji julde. Rawahu Tabrani fil Kabir an Ibadat ibn Samit, wa rawahu ad-Darul Qutni mawqufan. Qala an-Nawawi wa asaniduhu da'ifa, wa akhrajahu Ibn Majah an Abi Umama wa hadithun hasan bi lafzi man qama laylatay al-Eid muhtasiban lillahi ta'ala lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. O hadith kadi adi haali ko non mo ganduɗa ko Abi Umama habri ɗum. Wa yaqum maqam zalik salatul isha'i wa subhi fi jama'a. Ɗum noon ina daro darde muɗum julde dental taw koye geeƴe subaka fajir. Wa du'a fi laylatil eid mustajab, o wi duwawu noon e jammaji ɗiɗi julɗe ɗe koko jabate. Fa yustahabbu, ina yiɗa kama yustahabbu fi laylatil jum'a, hono ne yiɗira e jamma aljumani, wa laylatay awwal rajab wa nisfi sha'ban, e jammaji ɗiɗi jamma gadiɗe e lewru rajab e jamma e feccere sha'ban. Kama yustahabbu fil eid al ikthar min at takbir, ko noon kadi yiɗira hebbinde kabbirali e nder ñalawma julde. Fa yukabbiru fi eid al fitri min ghurubi shamsin akhir yawmin min ramadan, o fuɗɗora habbirde noon koye mutal nange e jamma cakkitiɗo ñalawma koorka. Wa yastamirru hatta salati, noon wuliro noon ha njuulu koorka, njuulu ha njuulu aywa pumbal ngal. Li qawlihi ta'ala, sabu ɗo Allah wi: wali tukmilu al-iddata wali tukabbiru llaha ala ma hadakum, suratul Baqara. Ngam timminon edda o, kabbiron ngam ko Allah fewni on ko e horde lewru ndu ha joof hokkude on woni tawed lewru ndu. Wa takbir laylati eid al fitr mutlaq, ko noon kadi habbirde jamma julde koorka e wellitare jomum yiɗiri habbirde fof ene wawi habbinirde noon, bimana annahu ghayru muqayyad bi kawni adbar salawat, o wona tongal tan komo habbira caggal julɗele, kono wayta akkalu takbir inda khuruj ila musalla. Kabbiralɗe ina ɓura tengtude sangade jomum yaltade fewde pumbirgal to, wonti zari salat e sangade jomum fandato njuulu ngu. A ari e pumbirgal a jooɗima walla naati jama a jooɗima, gona e habbirde hade imam arde. Wa sifatu takbir ko an yaqula Allahu akbar la ilaha illa Allah, wallahu akbar walillahi alhamd.
ɗum sifa kabbiraaɗe woni mbiya allahu akbar, allah woni mawɗo, allahu akbar, allah woni mawɗo, la ilaha illa allah, deweteeɗo alaa so wonaa allah, wallahu akbar, allah woni mawɗo, allahu akbar, allah woni mawɗo, walillahi alhamdu, jattoor woodinima. قال ابن عبد البر عند ذكره هذه الصيغة في تكبير يوم العيد وهو أحب إليه وهو صحيح عن مالك. أو شارناجي وي جانترار أودا صيغة كنيم ɓuri yiɗeede ɗam ɗo kañum woni ko selli ga imam malik rahimahullah. wa in kabbara thalathan fa huwa hasanun, oy so habbiri noon kabbiraal tati ɗum ene moƴƴi. wal amru fi dhalika noon wasi won hunde ene yaaji, so welama ɓurtina, so welama goɗo mankina tati. nayaɓo yustahabbu lghuslu waltatayyubu walistiyaku wa lubsu rijali ahsana thiyab. ina yiɗa on ɗo ñalawma jomum looto, jomum ñanto, waɗa uranteere mum, sacco, ɓorno comci ɓurɗi yodde wonande gorko. qiyasan alal jum'ati, hono tan no jomum ñantorto jumani ñantoro noon, walla ñantoro ko ɓuri ɗum ñalawma iid. ɗum ko wa izharan li ni'matillahi wa shukrihi, ngam feññinde nema Allah e mantudemo. wa yundabu an yakuna al-ghuslu ba'da subh, ina yiɗa noon nde lotgal ngal laatoto caggal subaka, manam subaka tan so jomum fini edde feññangue en haɗa jomum yaade juma, nen ɓuri yiɗede. kono wala yantahi waqtuhu bis salati, kono waktu muɗum haɗani tan e julde, mana wona ɗon haaɗi. li annahu lil yawmi la lis salah, lotgal ngal ko ngam ñalawma o, wona ngam julde nde. wadde ñalawma fof aɗa wawi lotade hen, kono noon ko ɓuri yiɗede lotoɗa gila subaka gila suwa yaade pombirgal. lima rawa ibnu abbas radiallahu anhuma, sabu ko ibnu abbas yo weli Allah woni mabɓe habri wi kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaghtasilu yawma alfitr wa yawma al adha. o wi annabi o sallallahu alayhi wa sallam ina lototono ñalawma julde korke e ñalawma julde taske. ibnu majah wa isnaduhu da'if lakin yu'addiduhu ma rawa an nafi anna abdallah ibn umar kana yaghtasilu yawma alfitr qabla an yaghdu ila musalla. wi nafi habri wonde abdullah ibn umar ina lototono ko adino yahata pumbirga. wa kana alayhi salam yatatayyab yawm al-eid, annabi sallallahu alayhi wa sallam omo waɗanno uranteere ha ñalawma julde, walaw min tibi ahli, hay sino ni kay uranteere ɓesgu makko walla uranteere galle makko, rewɓe makko ko nandi hen, omo ittanno hen omo waɗa ɓandu makko. wa kana linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam burdatu hamra yalbasuha yawma al-eid, annabi omo jogino burda goto mo ganduɗa ko boɗejo, on o hewno ɓornade ñalawma julde. رواه البيهقي عن ابن عباس ورواه ابن عبد البر وابن خزيمة في صحيحه عن جابر. وكان للنبي حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة، النبي جيغو ñantorgal wutto goto mo ganduɗa on ɓornotono ñalaw julɗe ɗiɗɗi, woni julde korka e julde taske, ko noon kadi ñalawma aljuma. o wi wa takhruju an-nisa'u kama bayyana ببذلة بلا طيب خشية الافتتان بها. ويرى ما إن جالتر نونتن تو إن بورني تشمتشكا كندي تو كده بداني أورانتير دوم كنغام هولد جلب بيد نيردوم أي جلب فيندين فتناج جلب كنيلي مب أورانتير مب ناد ور فتن ود كون ويتنظف ويتزين الإنسان بإزالة الظفر. neɗɗo ina ñantoro ina suɗoro holtare tegineji muɗum e ittude keneeli ɗi ganduɗa urani, honno ñalawma aljumani tan. kono noon wal imam be dhalika akad, imam ɗum noon ke imam ɗum ɓuri tengtude, li annahu manzurun ilayhi, sabu kanko woni dareteɗo on no ñalawma, min bayni sa'iri nas, kanko heɗoti yeeso omo hobbina yimɓe ne daram, wadde noon ko ene yooɗa kay makko ɓuri fodde kay makko foti ɓurde yodde. wa yalbasu athiyab aljadida izharan li ni'matillahi wa shukrihi, ɓorno
comci kesi ngam feññide nema Allah e mantude Allah. walaw li gayri musallin hay sino ni wona juuloyowo ɓornade ɗum comci jooɗi tan ina moƴƴi ina yiɗa e jalawma on ɗon kassibiyani wayno sukaɓe mbiya ko en juulay kono noon ɓornade ɗumen kesi jooɗi ina moƴƴi. kono noon ne wani nisa e rewɓe fi buyuti hinna parlake e mumen wonde ko foti juuleyde walla sunna tengtani e mumen koko foti juuleyde kono noon ñantade e nder galleji ina moƴƴi. li anna allaha jaala dhalika al yawm yawma farahin wa surur, sabu Allah waɗi on ñalawma weltare e waytare wa ziratan lil muslimin, waɗi ɗum cuɗare wonande julɓe. wa rawa amru bne shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, annabi wi inna allaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdi, Allah ene yiɗi yiide batte nema muɗum e maccuɗo mum. wadde si neɗɗo dañi yo ñanto. wala yunkaru fi dhalika al yawm lo'bu asibyan, ɗum noon añaka on ɗo ñalawma añaga fijirloji sukaɓe wa darbu biddaf walla ni fiide taballaji ngam fijirde ɗum kadi ina yaaji bonani. wa aqarra an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam Umar ibn al-Khattab, o wi annabi o manam yaadi e ñantogal o jaɓini ɗo Umar ibn al-Khattab, walam yunkir alayhi, o añanani ɗum walla o haɗani ɗum attajammula lil eid, ñantanade julde. hina ra'a Umar jubbatan min istabrak, ndenne Umar yino wutto noon ka istabrak, wanan ko comci harir ganduɗa ko harir karminade e worɓe julɓe, tawa ko ɗum wutteji parnorteɗi ɗi ganduɗa heɓi ɓornade ɗum ka rewɓe, kadi ko comci ɗaɗɗi ɗelkoji. fa qala ya rasulallah, Umar wi an kam nelaɗo, ibtai hadihi tajammal biha lil eid wal wufud, a sodoɗo wutte ngam ñantorɗa ɗum ñalawma julde, kono noon kadi aɗa jaɓɓoro ɗum hoɓɓe. fa qala lahu sallallahu alayhi wa sallam, nelaɗo wima oɗo wutte de ko libasun man la khalaqa lahu, ko comci ɓe ganduɗa ɓe ngala jikkuji moƴƴi. firti ko worɓe ɓornotako ɗiɗo comci, ñantogal no moƴƴi ha maayi, kono noon ɗiɗo comci kam comci harir wona ko worɓe, so tawi gantu ala. akhrajahu al-Bukhari mimma yadullu ala mashru'iyyati asli tajammul, ɗum firtitan wonde ñantade ko hunde tabinde, wa tazayyun lil eid, suɗanade julde nde ko hunde tabinde, hunde moƴƴude. wa innama taraka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tilka al-hulla bi ayniha li annaha min istabraq, say nelaɗo yiɗa on ɗon wutte tan firti ko on ɗon wutte kay istabraq, manam ko ɗum comci ɗi ganduɗa mbaadi woyi comci ɗi ganduɗa daganaki worɓe julɓe ɓornoɗum. wa lubsuhu muharramun ala rijali, ɓornade ɗinɗo comci ina harmina e julɓe, li'annahu naw'un min al-harir, sabu ko ɗum harir. kono noon siko rewɓe harmani, siko worɓe julɓe no ina harmi. kono so tawi jomum dañi comcol gongol wala wona ɗinɗo comci joɗɗi kesi ñatortiri, ina wawi ñantorade. kono noon tabkirul ma'mumi mashiyan illam yakun uzrun ila salati ba'da salati subh, kono noon kadi yawde yaade tawa ko ma'mum yara koyngal noon so tawi gantu ala caggal njuulu subak walaw qabla shams bi sakinati wa qaysin, no ko adina nange fuɗata, jomum yaha ina moƴƴi ndeɗo, tawa jomum sono yaha noon yara ko e deƴere e neɗɗankagal, li yahsula lahu dunuwu min al imam, ngam o daña ardade, o daña kadi ɓallade imam, min gayri takhattin lirriqab, taw wontaɗo omo taɓo yimɓe. wantizari salati fa yakthuru thawabu, ko noonne kadi fandade julde nde, fadde ko o jooɗi ko fof omo fando ha yimɓe ngara o juula, ɗum fadi ko ɗum baraji wonandemo. wadde noon fa yakthuru thawabuhu, ngam sang baraji makko kew. li qawli aliyin, sabu Ali ina wiya min as-sunnati an yakhruja ila al-eid mashiyan, ina jaa e sunna nde jomum yaltata fewde e julde taw ina yara koyɗe. wa qala al-amalu ala hadha inda akthar ahli al-ilm,
ɗum noon ko ɓuri heewde e yimɓe annduɓe kaali ko wayni wali anna annabiya sallllahu alayhi wa sallam sabu annabi o sallllahu alayhi wa sallam ma rakiba fi iidin wala janazatin o meeɗano yaade julde pumbirgal omo waɗɗi hunde walla omo joli hunde ko noon kadi o meeɗa yaade janais omo waɗɗi hunde walla omo joli hunde wa ammal al imamu fa yusannu lahu attaakhuru ila waqti salati sino ko imam o kañum ina omo sunnina nde o wasata yawde yaade nde o yaha tan taw so yehi tan koko juula li hadith abi said and muslimin kana annabiyu sallllahu alayhi wa sallam yakhruju yawma alfitr wal adha ila musalla fa awwala shay'in yabda'u bihi as-salah o wi annabi ene yaltanno fewde pumbirgal to kono hunde nde o aɗoto wadde ko julde wadde so yettima tan o juulat yundabu an yadhhaba al imam wa ghayruhu ila al musalla kama fi salati al jumu'ati min tariq wa yarja' min tariqin ukhra yiɗa jomum foti ko imam walla kona imam saɗa yaha pumbirgal walla ni e ñalawma aljuma ndewa lawol saɗa arta ndewa lawol gongol ittiba' li sunna ngam ñemtinde sunna كما روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق النبي سيلتين فيود جولد ولوت درت لابدي سوري نقول لاول سمارت أرى نقول لاول ورواه مسلم من حديث أبي هريرة لتشهد له الطريقان دمنون كم لابدي دفف شيرنا وندو جولي ولا نرام أو لزيادة الأجر واللني بير تراري براج ويخص الذهاب بأطولهما تكثيرا للأجر سدا يهانون جارا لا أنقل جودنقل سدا أرتنغرتلا لا أنقل ربدنقل ويرجو في أقصرهما وقد تلمس أهل العلم لذلك بعض الحكم ويأندب بينهم جالتنيهن يجا حكماج منها إنهن إظهار شعائر الإسلام بالذهاب والإياب فين دي كده الإسلام يا دي أرتد نيكالا ومنها السلام على أهل الطريقين سلمين دي يم وان بلا بدي سدايا أسلميني أون بانك سد أرتكر سلمينا بيجا أوجا بانك دون كده كهود ما يدا سلمينا إن بيد جلدي ومنها شهادة البقاء إنهن كده سيران تيج أجون نكو جدي ومنها التفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة نحن كده مال نراد ويلود لا بدي وما عليه حال فعود مغفرة ومنها قضاء حاجة من له حاجة في الطريق إنه سعي ندم من الجود حاجة ويهم تجيب حاجة مول مدراهم براج ويندب للإمام الإسراع في الخروج إلى صلاة الأضحى سينون كجول تاسك إني لنا إمام يا وياد والتأخر قليلا في الخروج إلى صلاة الفطر سينون سيكو تاسك جوم يا ويالتود سيكو إمام واسجود ناد سينون كجول كورب جوم ناد بكنار سيد إنواي جيتو تان سيد لما ورد مرسلا من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك فابن الله حبد بينون دمكو وليتسع الوقت للتدهية sabu julde task ene heewi liggoyaji guila hirsude hay huttude ɗen ene heewi programme uji joni so joomum yawi yaade yawi artude ma yaw gasnude ay wali ikhraj al fitra kama sabaq ko nonne kadi joomum yaltina fitre so tawi ko julde koor kañum hada jinani e yawede yaltude sabu so joomum ari heewani hirsude layya hay sinno won hirsoɓe ko way noon kono julde task ko ɗum woni ko sunnina joomum hirsata jawdi kadi taƴorɗo ayo sabu si julde task al ikhraj al fitra joomum so tawi nde jahanɗani ka koor sa arti daña ko taƴirɗa ede ene yiiɗa kadi saɗa taƴira e layya ma kono so tawi ko julde koor ko noon kañum saɗa yaha a taƴat a wasat hoorde seko taski horante saɗa yaha koora saɗa arta taƴa sa arti sa taƴa e layya ma kono seko koorko saɗa aɗama yaade yiiɗa ko ya ñamtamoroje ma walla kam ñama kam ha ganda wonde hande a hoorani sabu gummiɗa koye koorko
أي أن يأكل في عيد الفطر قبل الصلاة أي أوي وندر جوم إني دا كر جوم من نعمت جول كورك هذا ممياتي أو من جوليد وأن يكون المأكول تمرات وترا سي جوم نعمل كتمرات إني دا جوم تيل دين نعمل تمرات واتر ولا تاتي ولا جي يتاي ويؤخر الأكل في الأضحى ستينو جول تاسك جوم أتها أرفض نعمت حتى يرجع من الصلاة والأكل في الفطر آكتو ويسي دينون نعمد جول كورك هذا مميات ɗum ɓuri teŋtude ni min al imsak fil adha e jaggitaade julde taski mana hada ma yaade ñaama ɗum ɓuri teŋtude e julde taski sa arti taƴa bel koora ha ngarta taƴa li hadisi anasin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al fitr hatta ya'kula tamran o annabi o yahata julde kork sonata o ñam tamaroje rawahu bukhari وزاد في رواية منقطعة ويأكلهن مترا إذا سمع نعم ونعم رتنول من كتيرا وحديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل النبي يلتتان جلد كورك سناته ونعم وكان لا يأكل يوم النهر كان ونعم تانو نلوم جلد تاسك حتى يصلي أو جول رواه الترمذي وابن ماجه ليأكل من الأضحية إن ضحى لينو نون ونعم إلى يمك والأولى نون من كبدها سجوم دني كبد فواو جوم نعمه لأنه أسرع هضما وتناول سبقا ينبري ياودي عجوني تردك كان ينبري ولد أكد كان ينبري ياودي دلاد أن يؤدي صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة إن لا هنجوم تتر أسكى المدهور كأدين ديال تتفيودي بمبرغل ولا بأس بأدائها قبل العيد بأيام بأس على نون تتر دم كأدين جول دكور فلنجلم ونجلم تمكين للفقير من الانتفاع بها في العيد نم ويبنن دي فقير باس لو نفترى دم نجلم جول دي قال ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للسائل النبي صلى الله عليه وسلم فرلي الأزكى المدهور من اللب بنرجل كوردو من اللغو والرفث مراد كونغول بن وطعمة للمساكين وننام ونند مسكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة متتر دم كأدي كأدي نجولنغو دم جبال ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات سينو نجوم تتري تشغل نجول هبر دون كمان كان هيسر دم كدوم صدقة جدين رواه أبو داود وابن ماجه والدار القطني والحاكم وصححه في نيل الأوطار التوسع على الأهل كنون كد جوم ياجنا نبسمم وكثرة الصدقة النافل حيور جوم سكتو نافلة توكسد كوج نافل بحسب الطاقة فضة جوم كواي دم هيكو هكيرت فضة كواي زيادة عن عادته دم أبير دكال مك يكو هكون ناكو on nyalam liyughnihum an su'al ngam on nyalam may gor wasan yaade ina nyaago yo dum non ko izharul bashashati wal farah ko fenyinde belamma e weltare fi wajhin man yalqahu min al mu'minin kal fo mo kawruda e julbe bertana dum yeso mosana dum jaltinana dum nyidima jum yeso ma weltare وزيارة الأحياء من الأرحام جم جوريو قد هاجون بندراد والأصحاب كوريج دم فوق إظهارا للفرح والسرور كفنين دم بلما إبلتار وتوثيقا للرابطة الأخوة والمحبة هاجون كتير ندي بق مسد دهكو إجلي وإظهار السرور والفرح في الأعياد فنين دم بلما إجول دير من شعائر الدين دم جياوكي نجد الدين فلا بأس من اللعب واللهو المباح بأس على نجوم بجر توك فجر نون تجين وفعل كل ما يدخل البهجة في النفوس ود كلفه دونك إن ولتني في التان
wadde ɗo ɓe julde korko ina dagi kono noon walla julde taske ina dagi kono noon ma mura'atil hududi shar'iyya taw jomum ina aynitini wasa diwtude keerol min gayri ifratin wala tafrit taw jomum ɓurtinani fantinani faqad qaddama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam faqad qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam almadinata nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam arina madina walahum yawmani ne madaniyankoɓe en jogino ñalawmaji ɗiɗi yalabuna fihima ɗiɓe pijanno فقال ما هذان اليومان هذا دي ñalawmaji ɗiɗi kam ko woni قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية من قلنا أصل الجاهلية ده كما جميل بجنة على من نادي الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلعب جونون إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما الله وسني مؤن كبر مجرد ñalawmaji ɗiɗi goɗɗi woni yawmul adha wa yawmul fitr ñalawma julde taske e ñalawma julde koor wadde wal yahdhar al muslim yo julɗo rentoto mimma yurtakabu ɗum ko ina waɗe e bakkatuji fi ayyamil a'yad e ñalawmaji julɗeɗe min tabdhirin wa israf ummade fantingol ɓurtingol bonnude jawdi wa tabdidil lil amwali bonnude jawdi tan wal awqati waktuji ko ala hen nafaru wotere wa jur'atan ala maharimillahi e wofde ha jon geɗe ɗe ganduɗa ko geɗe Allah wa nahwi zalika nandi hen wadde geɗe bonde on ɗo ñalawma moƴƴani fantinde kadi e bonande kadi moƴƴani kala foof ko jiiɗa ko hakkidi hen ko ɓuri wa nahwu dhalik min al umur allati tunafi ta'abbud lillahi wahid al ahad e geɗe goɗɗe ganduɗa ɗe kam wona dewal Allah ede kadi ko gofol jom wuɗito ɗen geɗe ayo wa ta'udu bid-darari wal khusran ala ashabiha tawa geɗɗe ganduɗa addantani ko lor e perte wonande yimɓe jomum ɓen fi dunya wal akhirah jomum perte aduna perte lakara nas'alullah eɗen ñaago Allah an yataqabbala minna nde o jaɓante en salihal a'mali golle men moƴƴe wa an yu'ida alayna nde o ɓeydante en hadihil ayyam ɗiɗon ñalawmaji bil yumni wal khayri wal baraka tawa kay barkeje e moƴƴere e barkeji kala innal ida munasabatun mubarakatun innal ida ay ide munasabatu mubarakatu yajma'u Allah biha shamla al muslimin awi julde ko ɗum munasaba mo ganduɗa barkinde Allah ina rendini hen dental julɓe wa yu'allifu biha bayna qulubihim omo rendini hen ɓerɗe mabɓe fa yuqabilu ba'duhum ba'dan fi masalal eid jagote mabɓe hawre jomum en calmodira e ñalawmaji eid kawra e jeereji walla nokkuji goɗɗi min foof ina wiya goɗɗo julmo woodi yen jul kewɗo oɗon jarlo oɗon jaafo min jarli min jaafima yallah hokke en tawtere ɗi sahaji mo woodi yallah jaɓanen ayo ko nonne kadi taqabbalallah minna wa minkum jomum sa hawre mo ñalawma julde ya waɗɗum félicité kañum kadi wonma félicité don kayfiyatu salatuhu sallallahu alayhi wa sallam salatu eid al fitr wal adha holno nelaɗo juldirtuno julde taske waɗa julde korko ayo ko adi foof dalilu mashru'iyatiha shuri'at salatu al eidain fi sanati al ula lil hijra julɗe ɗiɗɗe ɗi cunnina ko e hitande adina hijra farko وروى أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان ونجلوما دي نلادوينو الله وسني mo on ñalawmaji goɗɗi ɓurɗi ɗin moƴƴude woni julde korko julde taske ayo ni sunnatun muayyana muakkada aw sunnatu aynin muakkada julde korko ko ɗum julde sunna toɗɗinde talil witra bit ta'kid ko kañum rewi e witr juli witr e tengtugol
woni uddude kañum ɓuri tengtude nafilaji e rewi hen ko julde koor walla julde taski. ɗum noon ko fi haqqe man wajabat alayhi ljumla kaye bo ganduɗa aljuma ene waɗɗi ɗum. mo aljuma waɗɗi huwa zakaru lbalighu lhurru lmuqim fi baladi ljuma aw qariba minha, koye gorko tellifaɗo dimo ñiɓɗo e nokku juma. aywa garen tan e darsuji fuɗɗima julde eno juulu juldirte taw ko juulu eid. jomum waɗata ko darɗe ɗiɗi. darde adinde jomum habbirta hen ko kabbiraɗe jeeɗiɗi tawa aɗa limtiri hen habbirade harminirdu ndu. sa pari juula janga fatiha pawa hen sabbihisma rabbik walla pawa hen suratul ghashiya. sa arti darde ɗimmire nde kabbirta ko kabbiraɗe jeegom tawa habbiraɗo nde ummi nde kabbirnoɗa aɗa ummi less aɗa fati ɗo ina hen. nane kadi janga fatiha sa jangi suratu shams wa shamsu duhaha ina moƴƴi walla simoɗo mbaɗa foof janga nonne kadi paya dagga koppi cujjiya woni a dañi darɗe ɗiɗi. aywa ko ni woni julde eid no juldirte. juulete ko e dental kono so tawi jomum dañani julde e dental ene wawi juulande ɗen kañum tan hoore muɗum galle muɗum so tawi daɗama. aywa yo Allah jaɓanen hokka en tawede ñalɗi kewɗi taw ko ñalɗi julde korka hokkana en kadi jaɓane dendagal ndewa meɗen Allah. aywa hande ɗum woni ko gaddunɗen e darsuji e bindade kono fof ko fewi hen koto Allah ummiri ko ngakki hen kadi koɗo amɗo e cheytan. so tawi jomum ina sohli jangude ina wawi jokkodirde numéro amen WhatsApp ɓe ñawɗo no. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.